Hoi nō rei tiwi, kia hoki atu tātou ki te pūrongo I raru mai rā I te timatanga o tā tātou hōtaka I te rānei. Nā, e tāria ana te putanga mai o te whakatau whakamutunga a te kāwanatanga, e pāna ki te kiri kohuke ki roto o Aotearoa nei. Ko Ngāti Rehua me Ngāti Wai ki te moutere o Aotea ētahi, e tika ana kia mā harahara. I te mea ko o rāua whenua ētahi, kua tohua hei kiritanga. E whakapai tiana e whāpiri ona tāra te uara o nā kohuke kei roto I a Papa Tuanuku kei te mautere o Aotea. Whana atu a Ngāti Rehua ki a rātou katoa ngā hāpore ngā hoa o Aotea. Ki te hapariri, ki te whawhai, te kāwana. E hara I te mea ko te haukainga anake e whakahe ana I te hiahia o te kāwanatanga ki te kari I e nei whenua. E mātou wana te pirimea ki tēnei a huatanga. It's an island, 3-1 are opposed. 3-1 are opposed. Shouldn't that, for a government that listens, and you claim to run a government that listens, shouldn't that be good enough to say, all right, we'll walk away? Well, let's wait and see. No te rangi nei I wānana hia ai tēnei kaupapa e te runanga minita o te kāwanatana. Ko te tikana hei te ahiahi tonu nei, hei tēnei wiki rā nei ka puta te whakatau whakamutuna. Engari, he mārama te kitea ka hore te iwi whānui I te rata ki te kaupapa kari, I nā whenua o te tari papa atawhai. Nāna nei te take I hikoi tia I nā huarahi o Tāmaki Makaurau. E hara tēnei te take hau ki a Ngāti Rehua, kei te rongo tonu rātau I ngā ngau o Nehera. In the past there has been a lot of things been done on there, and there's been, like the forest and and then they had the whaling, and we're still suffering from all that, and to do the mining, it's not going to be a nice thing for the people of Great Barrier, not just for Māori. E whakapai tiana ka hurina whakaaro o te kāwanatanga ki te mautere o Aotea, ka pērā hoki pēr rātau ki etahi o nā wāhi kei te pare hauraki. Ka parata whai, te karere.